Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib itu kakeknya, Abu Talib itu pamannya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. 6 bulan dalam kandungan Nabi ditinggal oleh ayahnya. 6 bulan dalam kandungan Nabi ditinggal oleh ayahnya. Tinggallah Nabi bersama Aminah di papahnya dengan air mata. Tinggallah Nabi bersama Aminah di papahnya dengan air mata. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saat Nabi dan bundanya berziarah ke makam ayah, Aminah sakit dia bawa, tinggal Nabi sendiri di dunia. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hidup tanpa orang tua, tapi akhlaknya sangat mulia. Hidup tanpa orang tua, tapi akhlaknya sangat mulia. Contoh tauladan semua insan, jujur, amanah dan terpercaya. Contoh tauladan semua insan, jujur, amanah dan terpercaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين. Wahai Nabi pujaan, wahai Nabi pilihan, wahai Nabi pujaan, wahai Nabi pilihan. Engkaulah sang rembulan cahaya kegelapan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sahbihi ajma'in.